Sampurasun kadulur-dulur sadayana, mugi urang aya dina ridho rahmat sareng berkahna Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahumma ya fatahu ya fatahu ya fatah, ya muhid ya muhid ya sultan ya sultan, ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tulak tunggal nuju luput kang tinuju, kena kang nuju, ya baliha ayaliha ya liha, ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ora isun kawasa tulak ing bubuk, lan tulak ing gambar, lan tulak ing pasangan, angin Allah kang tinulak, teka tulak ambalik ingkang darsila. Mugi manfaat keur urang sararea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.